آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, kusudi usiku wa lelo rijeri hadisi mbavi vanu auka si wanyanya, si maisilamu, si wansi nzima, si wa mji mzima. Yawo ikaulazimu rielewe yauka emwanyanya mru wa mru hindi innama almu'minuna ikhwa, maisilamu wa wanyanya walmuslimu akhul muslim, isilamu mwanya isilamu wajabaya na msiba wa haina mrurongo arumazero zozinu gutsuamba ukana ana uhibbukum fillahi, je vous aime par la grâce d'Allah. Lirenge makaulu ngaritabu hao nayo shakabatsi mru umuoneni ya zahahe za ukane mwanama we yuhundwani njema ngamjojibiwa ngamjozimilia ikahundwani ibi ngamjosikiti hani tambi abo uwa unafiki haiso ngamjohandisa jeni ya shelezize ya ukana vanusi wanadamu razalwa ralelwa ratomweshioni waumba wasome wasoma o watumbi wakaja soma shamdu jo kaka somo hakana imani hakana irumbi hakana akli hakana hikma mdu jo usoma hakamjinga hakamzulufu hakadaba yoti mujusa shake jaju kiri ezanwaza bila misamihu lijana ikuandro tipia watoda zena mnaino kejajo kiri yauka ikasida naitia wanu makawishilia yonesa ukana la ilaha illa Allah khalqal akwan wode yaumba pia rabbuna al-ma'bud huwa mu'tina wodurilisu waraziquna wodurilizuqi alafu haina mndu yambaye isilamu au anwa at-tauhid tauhidi de yonesa ebanu mimi dobia ni umba dobia njoka humreje al-uluhiyya dobia kazema jabali yanu dobia fanye bahari dobia fanye episance inu dobi yole ambao tauhid al-uluhiyya parce que namkerabi bao wako moro wenji aqida ya hao croyance ya hao foi ya hao hamada ila kwamba wanikwa kanga wende wa rehemaji wakati wandoka utulo mwezi fubani yoya mafitiso afu wakomori wenji wona kuranyansimbi wona aqidambi itongeza haina mtu ngepre ya sujudie dhamana haina mtu ngepre ya jirende mezi haina mtu ngepre ya jidalidishe hasibabu mbashefu woko mauda tujua ukashefu wa hai inde mani ya owench waho wakomori warumiliana o masahiri na majini na mazetwani na zindo kana enkida ya hao yoti njemando keja kanti ndo na inde basi ngwa amudio mnyezi mgu hapaba ngwa ria watujua mbao jau ngwa fanya ndongo wika ya baola hafanya ndongo antu yafanya ngondo yaone mwalimu ngondo yaone jini ngondo yaone pia enkida ya wakomori wallahi yode mevu swafi ye imani ya wakomori yombi swafi inde mane kasida yuno niko bianza rondo mkomori yekajiuyele wa yaukana vanu kwa kamara isi vanu wedeza ononga bwandwa hazi wantini wale wana talelo mkomori yekajiuyele kana wenge dwa manaba leo maudu kana ukabana shahina dwa mana ya haja yotso rende hamfau membaba mjombaze ngozo tipia hawarende hama watwana vanu nga mwabiyoni mruka dola umu jirenda chef vanu inge lazimio riziye hola pizaza lidingo si
rangalie owajirenda mpunda azalia wapashi yao waondo wabidi warongozi wao tinde ya pashi yao wanadamu ya warenda mpunda do wanadamu wakubali wajirenda mpunda ili wapashilo basi anwa التوحيد او العقيده ngabo al-uluhiyya awele loti vaya ezengoza azhar ezengozi ino ekasi mndu ya birahu la yala waende asemba msafara ujahun haumndu yala waende asome shingereza haumndu yala waende yaone firauna shazinu zinu siro unikiwa eke mndu hatimizo msomo mndu ni kwane diplomu na kostumu wakati wa hatumeni shabasa ina yenda shindoni ngama nto amada ila haina mndu kutoula basi yakasi basi shazinu zoamba zai rasmi lil azhar zinu ekenga weba hanu wanuka tuamba tendeza ubangu tujwa kutubu yao tendeza ubangu tujwa kuswaliza yao tendeza ubangu tujwa kusome Qur'an tendeza ubangu tujwa ufasiri kadha uzisa wele swala ilo bangu tujwa lijibu inde zengu zinu lifasira haso aba sahina mndu ya birashindoni yaiona kutsawula kaza shamwendeze ntiza ho wandu wajwao al azhari sharifi chinu hindi ngamdo siyazo ko ngamdo tende ya amish kabatu yo subitia njie na inga gotsola ewola mndu hindi wembi yasoma aqida yasoma tauhid yasoma tafsiri yasoma balagha yasoma siratu nabawiyya yasoma tarikhi yasoma hadithi yasoma izopia ese bazi za azhari yodo msomo ndo somesi wao abuke ekangabo wandu warihula na wende warihuze ekangabo wandu wariwajiri na warirejeza iho wariwajiri sasi isi karina uabudu mndu wala karina usujudi ya mndu ekati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bas ezi anwa'i za husu aqida nganzo mndu yakubali ya ukakabati mndu mukabati puissant kabati mndu lazimu riwaze kontiwa nekati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wode yarumba wode tukaurejei hayuna rilo risho wode urifisho wode urilisho wode urino yo ambao tauhid al-uluhiyya wode yaombe zembi wode yaombe majabali wode yaombe arudhi wode ngabo tauhid ar-rububiyya wode unliso de unoso eke komorika jaile wa hiyo wallahi ngutojoka mdalili kuna mezi na fitina na ufarizi na shongana hakamu izo lezari hunde miji ya hatu wa Komori izo lezari hunde miji ya hatu mba directori basi ngamtungola mdala bonti mjirande watwana mdukala umumri ya pashe mpunda mdula umwe mpunda ya kubali pashilwa yabonga nyita korbo watukufu enke wa Komori waelewa ya ukana ezi haki za kibinadamu kebidio mkomori ya unde baindu yale ya hunde majianwe ya hunde majiaele ya une mwenje ya fanyeze reze firigo rewana watu aliye reze pia reze telefoni raizo pia mkomori ngena haki yake na mwenje ngena haki yake na maji ngena haki kasomo ya fanya hazi ngena haki kafanya hazi ya liwa ngena haki ya kaendo shindo ni ya unde baindu ezi ngoizo zonti pia izo haki za mkomori watina ukaende ya meye sheza siasa posto politiki wa wandu wadunga nao fikra nzima yodi yo mdako jwa jamba kana nto ngamuni kwenu banga muhuruma mahala kadha ndali fanya hizo njoka hanza shahuka wewe mndu wenda wasoma waja watu hazini kuna mtu utolwa bure zabari utolwa abunge tsanza wa Komori waelewe zi haki zao tsazinu mtijokire mboha sho Komori ne michi ya hatu ne mazefu wa mji ne maulama warendwa watwana warendwa mabaindu itona maana kapatu usubuta bauso ambati chao emi wonyinyi manzo mwende iho o mzani no wa hafa ngejuze mimi wanzaya walu yabo walona mu tijwanzana waone sheka ipasa amadagazo ya ulwa ya hafa na muti wa ulwa ya hafa ngamdazo undoreme azaliko tia twoniba biena onwa nizaya basi nti waone shantina uabudu ya azali tina usujudi ya azali tina ufari ya azali baka katafanya za ufarilwa katafanya za ustehilwa katafanya za mndu ya mwazi kwa mwanadamu wandu kwa nusubitu mwabia ni bado unafiki nguo mwinchi baada ni mnuge mhara amia mtu kanta jese Komori utu mtujenda siparswa hiyo mtu kanta nende nafanya chao mturongo wa mtu kanta nende kyo mtutai kamera mtusubuti chao banua nyide majirenda watwana nyide majirenda wa mezi nyide majirenda wa dhalilifu wehimdu ya uwa mndu ezabari ya ulo ewenyi hamadagazo kwa tina haki ya juwe ezabari ya madagazo ya ulo ewenyi muti kwa tina haki wa juwe eya uwa muti ndovi ezabari ya kaulo wa harumeze tiza shikafiri pia nga wafanyi hao mahakama
Shamdu kana utwa uliliwa. Hunu mbuzi mba pia mahakama. Isabari wabone sauka enda miyo chao mwenye mbuzi nganzo alikuwa chao mwenye mba inu nganzo. Wanduwa hibi mbe kwa wanduwa itai na mahakama ezembe zwansi hibi mahala kadha. Gejuse mwanadamu ngulo wa yafe. Ni wenye mwanadamu ni wanyanya ni wansani wahe. Ngamudo marenge ya muwa. Mumrenge twala albadrun alaina. Ekahum lisoni ya zaliba hina mwabudu mumsujudi ya mumrenge. Shaka mina suala nazoni muziseni buwa misamihuli baraka. Ebala mtume aswali ya misamihuli jana. Ehabirinda. Au bala hala wiyela. Galawa hakole teli ya galawa. Na mjamni jibu wa misamihuli. Ebala mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama na mumswali. Haja misamihuli jana. Haukae kaswida ya twala albadrun alain. Makoko waho wabaya wajomba wahe mafundi watu. Wadugo hamba twala albadrun alaina. Min thaniyati alwada wajaba shukr. Emdu yari honore, emdu yari tukuza, emdu yari belileze nuru na rehma na zinu. Wati mdo autoranti waja ubasi. Wati mdo autoranti waja ubasi wa tukufu kwezi. Kamem. Yede manaka wezi zwayi. Wajaba shukrun alayna mada lillahi. Ayuha almab'uthu fina. Wewe waere wasi. Ji'ta bil amri almutak. Shatile mdwanu vanu wakati ngamba ko garini au kauna ba utirongo weja utifanye chamtu abana mtegele iko wazadi. ولم تومي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحشروني بشيرا ونذيرا وليك وزوك سيدايو بوا متامهولي خير الأنام محمد سيد الكونين والثقلين وما أرسلناك إلا رحمة إلى دي من ياك وزيزونا منيل إنما نمدوا باو اللهم قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وشفت الغم وجهدت في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وجاو ناس يهيشا وجاو سوميسا وسيميريا ولبالي رحمة إلى دي من ومكة وكوروها ودنغاننا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومسكنا زنا وروها ويدول وهو قوم كبير أنصار. Une seconde. Abonge inwa aibu bo wa misamihuli yari hunrusi kwa jana تينشد منا موتي رحمة الله عليه وجميع أمواتنا وأموات المسلمين والشهداء تينشد منا موتي haruma mifumo miili wa Komori. Mutui hakamanzani mhu wa zuki wangu Dr. Muhammad Nasoro na zuki wangu Ali Said. Shamimi timjua woneda Komori tiparuvumbuli wae ni mdaza hangu Mama Asra anesha kupako kwa Mwenyezi Mungu ajomhifadhi ambarikishe baye miongoni mwandu na waona duniani wenza roho njema. Mzazi hangu atorenda kaula de mwana mmahe bahata mile na kombali ya henda kanda yedi afanye shughuli mle mnwe mzine bwa mitamihuli timjuwaru mwa mifumo mili ya he shughuli ya zuki wangu mazuki wangu amuna ha munlo niyo wana twamba ulo hafu hanali alikuwa already hadisi shabani yoni ko shele ya mutu usiku wa referendum 2018 hiyo midena mwabyo kanga wanu aliraja bongulo mhono base namna ya kayabo akahama na hamu halafia ulawe yafe wa mitamihuli mjua ukana haulawa hangamiziwa mwede majuhe kweli kabata tamba makamata lelo ngamwedo marenge belu na azalino wandu wao hatala albadrun alayna bwa mitamihuli tihaki
ngamjambia batike mndu mitami ulijada somobo ekendo ngoda inu ngamjo uta mndende hena mna inu kairi mndu atedala tawakati na collage au kanga mna some na mtsobaki ni mndu yabali waede mwende mado fanya hizo wale yabo wafanyao ya akhi wahid ambangu juu ya swali engamjua we mndweki ni kama nza mambo kanyo wanafiki wallahi alazim ekamto jua ya ukana azalie mnafiki azalie na rabo wallahi alazim tena na rabo aramnyezi Mungu mkasa rabo hakaze Qur'ani rabo hakazo wa komori rabo amba komori unukairira na Faransa kabati problemu na mjeri hadisi akhalifu miadi kabati rongozi to uonesa ukazalie mnafiki ahi ye mwiji ye na rabo ye mkhalifu miadi kabati mrutoja yabu jusubuti yale amini ya ukana kabati suifa ya uonesa ukazali tihindu ya jusubuti ya benga mamonda bwa chabanti dai baeri ondro sawa jua Mwenyezi Mungu juu uka oyimndu mwenza rabo oyidhalimu wei qatil wei fajir wei munafiq genyi nyuma isama mwelewa wa maulama ngamanzao bo mitamihuli haina daho la hanyu yabo waula wa mru ja fahadi ja muslimu ja gazon ja aimani bo mitamihuli de mjora mbu wa azalishi nusihindu ngamanzao waula wa mutu ingabi mjora mbu wa azali no adui bo mitamihuli ebala emwaza mutu wala tima nyanyanyi ebala ila sinema mweda makauli aisa hafujua hafa shaka mem kamem nabake ubinadamu wamwamba si nyanya si wa mitami huli si wa ikoni hau mwede waka usele jibo na mparepeta mada endea heze ukana mitami huli riwafiki aina ujojari rehitso asirili amini uka opoza wa serikali tena karina uparojo ufanya tena ada ya hatu ufarizi na umezi na udhalilifu na mwede waka usele jibo mlihezi na mwede waka usele jibo mlihezi na mna sirili amini uharaza nrogombi karina ufanya tena ada ya hatu ufarizi na umezi na udhalilifu bagondo ulifanya mitamihuli mchini azalingu juu ya riulili yezuki watu we mwana mitamihuli notable wama notable yaka umstehini wana waupia odo hamba shami ya ukana ekangwe ndo moroni ngujo etobali yao mitamihuli ende na unocha nao ngamu imagineo wenye mutu ele dumiyo wakifanya nani mwende mwamregeja uchao atire ngwabazini ngami mwade ngami nabuhu ntwanda ntolo hazini shaka mwade wanu waili wanu wana mawanzani wangu kama mavumbu waili wanu wana mawanzani wangu shaka mavumbu Ali Muhammad Isa Lijaki lawena Ahmed Kiko nganyina hakim simbuwe nganyina hakim fanya hazi yode nti ya hani rekazi ya msomo rekazi ya mvo merite mfanya hazi haukana Faransa wao waili wao ya ukarikalifishi wari sahi haziri niko wanansi waunde bairu wale waunde lapitali waangaliwa waunde likoliwa some ujotulimwani kwa haki ya basi wote umezi yode haki ya hanyu yode nti ya hanyu ngebidiyo wake emploi wake travail job zambani Donald Trump sha ele lobo mana Mohamed Kiko wale mwananyu Ibrahim mzee mwanzani wao aurenge hazini khairu wa baraka ahsanta amshukuri mwana nyuwa ya ujwa kauli mwana shwahe shaka cha urenga hazini joudo renga belu ya uwe mwana nyuhu parce que nga wodo wa ulowa mzata ho mbaba ho mjomba ho si wana nyuhu karita to karati ulowa wari ulowa ya boma udu nga wadoka mdu yawe ya kose au ya ndwani ya jali ngabajuka mndu ya koze au ya ndwani ajali jo ujuhewa we jo ambe ukana mwanati wa mzima na mjeri saidie be mndo yako jaboka uzifanya gojo ule bandu bavuzifanya ureinise mbahindu wanga nabo jo kana ngabo lapitali za lazimuzika izangalio wandu
zaho wananti wewe ti ministre de la santé ya ukaudozira wandu no baiza wandu no janao iyo denti ya bidiwa jokipe haina mwananti ulona tamu yazihiriwa ya evacuer yafanyizwa ngozo shawe udazifana uzifanya kadombidi bwa metikiko weba na ufanyazi walaika utolo hazini yoti yake ngo tola zabana kuja fanya photograph shakuna ujua ureme azalikoti hunu maudu bakoze mru uruditse na jwambie wa Komori Facebook kana mjeri saidie ba mwanati wa jau abunga we incoherent Ibrahim Abdalla hameriti afanye hazi njaishia na sifambiza haya shami himi eshatoni ziyabasi tambaye na adabu tikubali yena roho njema tikubali sha ngedaena wandu wa uwe mwanyanya njaona reaction ngedaena makriminali wa misamihuli ngwajuwao ya ukana belu na msaidie wao tihindu ulemengu na wakomo lipiangu wazijuwao Ibrahim Abdalla ngedaena uzuki wangu marungo mdi hakadaena tujwa roho tujwa kaja roho iyo ti haki haina mdu usaidio wandu walonanti majua ukali swali yapanya mahamili wanusu ngamona wizenje mazifana mdu ya rumanti mahakumena mitanu ya tuena yapanya njendo kema mitanu kanga mtoka ukana loteli kuume na tere kuume na chauchao uonge yabo baada halawaya chawe shange muhara ukana haina katinjogu na tentino abunga mwendo ihoya niumba waho wa mzikisa wamba utirenti babo ekebidiri fo shanga rjo fale lo eke uranti bana abunge bo misamihuli unafiki nguo mwinji umezingu wa mwinji wanukuwa na usubitu mabiane za kweli sheze ngo mazifanya jana zipo mjua misamihuli sheo maulama wa misamihuli nyonti pia mhutubi yao ilasimu mpange wana wa misamihuli riti juhena mnaivu ukaitu kaneba ezisida jelenda rehima chao nyibana ukama president wa misamihuli jabo mwakaya emana mtori iteze suifamazi yona no watende yabo hintu Terefanyo mdondo garemo matari wendo biujo weide mtadamu lindele witi lindele chui lindele daba lindele jindu masahiri lindele jindu nzamia dimifu lindele jindu jinafiki ngemdu na tiale amini abo kesho na babo zondapo kabati enyi mafundi mhutubu yenye sida marambia ukana wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq garjoka urengwani majia shawa wakautamba pareti parofanya mbapare basi na munchibu ebala mtume haja ka uswali la de jita bil amri al muta' wa sumani ila hizo mtume basi sallallahu alaihi wasallam shaila ke jahizi wa fahavalu ke jahizi wa criminel ke jahizi wa chao garduka urengwani majia abo anrupia ojoka kabati digi omtanga tongo yao mistujeta wao warengwani maji haina usiku ngajoro vaya mbabiza jile na utunjie maji evanu ibiri daba ya biri daba hamade sahile jimbo shaizo mtojua hama ngaranzora mbe majina rirenge dingosi evanu yani yarenge wandu dawa pe maji yao yarenge kaumu zinji bwa Komori maji yao yarenge kaumu zinji abidi mdo zijua aya zaone sa وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما warengwa ni maji warudi tena ripanga adhabu yaho wandu wadhulumuyo وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ومشدونا وانروانغا ميان زندا زلاركامبيلو فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وان واجرند وفمات كواتو جوا واجرند همبالا كواتو يلي وانو بانغام ددوناي فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين غافلين أنا هياسا وافلين نيزم وكوانغاميز كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأهلكناهم روانغاميزا وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين وكما ظالموا نيزم وكواتبسا وتكف نيزم وكواتبسا عايزوا وتكف هون هونسا ثم أغرقنا الآخرين أريرودي زميسا inondation
thumma aghraqna ba'da al-baqina, baada ya wote na riangamizo wasaya. Fakullan akhadna bidhambi, haina qaum, haina people, tutoka uangamiza selo madhambi wayafanyao. Faminhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadatu ngabora wabeche ya upepo oraga sikloni uangamiza. Wa minhum man akhadatu sayhata wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna ngabora ngwani maji. Ezen wizo zontipi ya watukufu. Hunu ngabo yamba ukana مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. قد هنا ممدو يواسوفي haizo watukufu karika radhi eze rabo zazali na belu na msaidie razichawa warisi jozabisiwa kabati mkomori yabo ya turambuwa ya uka azali yena rabo azali yedwalimu wakomori ngo baba ontebe shemdulo tajiri yabo uwafatihu na habari emdulo yabo uri uwo wolukumani yabo ngo ajoto uruma belu au warume msaidi au warume usufai jihadi sha azalina habari na fatihu na lukumani waudu warangamizao wari ulili ya mananyasi kartujua ewe indo vya kautire ewe indo vya bana ulwawa ezabari ya kaulwawa alafunga rijuha usiku juzi na ndera renge ridore majimbo na mnaila bwa misame uliti haki tihaki majumba yao yakana wanru wafu kwa jayalala pesa yao yakana wanru wafu kwa jayalala. Mwenyezi Mungu uriliso wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna ma uridu minkum min rizqin. Mwenyezi Mungu hari umburi mabudu katuta hari mnike mbahindu katuta hari mlise Mwenyezi Mungu نرجو Mwenyezi Mungu basi ngojore rizukia walau anna ahli alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. غمونا وكان ورا Mwenyezi Mungu yetu rizukia ngabo unafiki mjibu wa komori ngabo dhuluma mjibu wa komori wala mkaanza mtambishe wenye mutwi mkanza mtambishe owatolo muhazini mkanza mtambishe owalono wandu wafungwa bure mkanza mtambishe owandu wakwabyolewa einu mziono nalo bienda akabuswali ndalo bali wahangu mana matari naye hajua kwa mjini hunu ngabo wandu walona hamu walona raji waloma blesse walomi subani ngabo mayatima ngabo watumba asibabu azali ebanu ngamanzao haina mrumshe bwandwa shema kavala haina mrumshe yabo ya uliliwa emrumumeli wakati mjo hisekana azalie mwi ngamanzao haina mru yabo ya uliliwa emwana yawe mjuhu jafaina ngamanzao haina mru ya uliliwa emwana ja aimanu jafaisu ali ja mutu ja salimu ja wontipi ja muslimu ja fahadina wapi wala mercenaire do kawdo wandu madabala shabasa azaliyatu wangu akomurwa tukufu mwakomurija mamba inutona mana yala makafiri sha ezijiriwa basainu ti haki izo mdadao haina mbya saidi ya dwali muyekafu ifo ya hise nyongo ba heranzi nge yafe tipwe vima hiyo mtoa wanao de wasome owe wala waja warende hawezi wala warende ha na twabiashihu ila jana kabati mdu yabo uzi laan mufti ne kavi na waupia kwa tujoka nga wandu watungu ulawo hifaburi wandu watungu ufiru ama inushe ya haja ya nyumeni wandu watungu uneswa mpinyo hata basi wajuhamu wa wasurumeni wandu watungu tolo mhazini bure bari kwa javoti ngabo yani kwa diploma ngabo ya ona sharia yokaneke kutsikadha kuna urogo hazini au ngojo tolo mdunede yao na unibe deputy au unibe minister au unibe jao shamri ya soma wakana ujwa utwenda jirende mtwana ya jirende mezi ya jirende mdadilifu ya jirende mnafiki ya udole meyakoti ujwa ukadinuke litibano ekati uto hibaenda sa dobi mkomori maparona msafara simwambia nukasambi msafara omuso ya ufa atwenda katwari ende ha negosiando haja mmoneze ngoza cha komori ila de namna haina rais upashia ngabo rugo zinji zifanyishi hao wandu waunde maana wakomori
sisi ngaranza owakomori waunde bayindundro wale waunde majiwanwe waunde mwenje waunde msomo eujukamwali yaunde lapitali eujosoma yaunde bahazi eujofanya bahazi yalibwa eujondo shindoni yaunde ba eujo embandro vyomba mhogwelo anzede ende ihibwa hazingare mwizi ya hukumlwa sha absolutu wali ndo watukufuma bure wandu watola muhazini bakwatiezi eni atuja bunjilioni yabo balahim esinguzuzo tipia zidubu basi soda sina mnayi karna ujowiya shena mnayi bokomori auni mria towe diploma ya jambo kama tila usoma baumezi tila usoma ufarizi tila usoma unafiki tila usoma ufitina ndo fitina wala tololo ndo urengwa mimi wananyasi waliswa sumu pia wananyasi wafumwa pia wananyasi watola muhazini pia wananyasi warengwa kwa sufiro wananyasi warengwa kwa sukonu kwa mvinyo hizo ndo bujokamba katuziona komori keziti ndo bujokamba katuziona katuzishe shaba Allahumma mjiwo ifouje mali lupia to pwendeshe bati paru bitamba pare yabo ti bitamba pare yabo apo basi aina sikunjoka nda iyo ifouje wandenga amamruondo yalo leda honi mawandu o leda ho emazime jina mapalla hewa kanti ngwa mlinda ho ache basi utojo jabo apo mana ana shwangu tu yabo okay banuka tsugo butanganye mijisha banuka rijwa ya habari na azali na fatihu na lukumani tuja kawe mnamweza shonga wa mndu mshe wa mzaya ndai waudu wangamisa komori walioneze mati ola ya jamba ukana wandu wa costa diwa timizi 3 miliari ola timdu jendo ola isafu bingu ni oyi majazi nyamba na majamanga nuju tayo وشهد شاهد من أهله وشهد شاهد من ngabo walonda watuhamba ukana mhibi se milioni nese milioni wala wao waisa wajango watungo ujimana aina mungu totoze sekire za hao ukamhibi garantori waneze mali wazire nge wazifanya jauja wao watungo uzamba wao wala kubulila pizza jana lelo tawaundu wakawanga tsodo inda ila idungo hamba Allahumma adrib adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna minhum salimin alimin na watu jila jamfiha wao rivuke man karja musani rogo karja mbamdino mema minister na maindeni utukamade na unde bala pitali yabo yangali bahari wewe wenga one wajiri amvio yabo utorekeze mali sawa komoro pasha ina mala wanzo de basi garanzao eni kokwa atro mtaza trauma utukamade yabo mahemba la pitali yabo kweli banate la pitali mwabanga mwiwa hao kabati mdujoja wanu wallahi ya jana mbiyokana maji joka urumishia ya bantu sayale ya isanga yo pre eze machine joka urumisha bala tsazinu isangizo preba mametse wajuka ujaza bantu tsawanu ngo bantu ma infirmieri tsawanu malala oze pharmacie kabati mdu yabo adore ze parta ziro alhamdulillah tsayinu ya journaliste mkomori ulo muwa basainu wa majamvina mavushe na mafiho haina banu elejini lo wilo aisa hawa suili hunu mitami huli ban des envoyés spéciaux lo komora basa marindi des envoyés spéciaux journaliste muallim utilaki aisango ndona musomoda ngo mduko kimzinti mumtsuje ulone ezimu mtsuje ulone lejeshi mumtsuje ulone semali mumtsuje aina mala tukanzaide ngomibende nampare ola mnamweza shoka mbango kuni wala uparo sedi Muhammadi ajeba mimi tsiparo kakafiri ntona mrekati ya zat quand même abonge itodi zona kanzani zambeba bwatukufu yauka ezonogo mazirenda jana bwa misamihuli mtabisha owanyanyanyi owanyi mutwi ti haki mutwi la timbuzi lila tipu ola mbaba wana waonga mjwana mna waliyo wala mndu mmewa mwana mshohatu ingamjua mndu mshena mnaliyo ngamjuwao ongu zajiri baada de maut au qatl ya himrola wala notablo wala mwana nyasi wala akausaidia wandu wala akaurenda zema zinji haulwa wahafu kabati baba kama kabati manugo oli juhana ndera ringe ya muua ngari mreme ya ukoti bahari hafa kuwanti ndoka kajavutiwa otofumbari ya haruma dhalimu yo problemu kwa ambao mhali ya hili kwa ambao utamumpishie kwa ambao udamumrenge ja mtume sallallahu alaihi wasallam yakaurengwa hitwa al-badrun alaina tiyaki wallahi keruna nakulu da sina wa mtuje
gasina kodo dasina wandu ya mitofumbo azali na habari mtu wangu ziwi na ziwi azali na habari na fatuna shaban wo abasaka iri wo parce que wongo mali wazirenki kwa jakura yo haki ya kwa jakura shaban le problème dasiri jua wewe ukana watazaha tunaopia nujoka mmade karna ushindo wa jiri amvira wabahiza we akanema pesa soprano mbaba yafo otijila hobini ngejuse ngebantu dotsola senamna yinu ekenge mmade ngujo pashia ekenge nanzangu jo pashia ndale ekenge ngwanzo yatembe ngujo pashia ngesisi wana wanzo wasome wana wanzo walemba hindo wana wanzo amani wana kabati mahakama ndo kwazijua kabati msomo kabati amani kabati unono kabati aina bantu mndu wanzo ikeseri ngujo pashia ngebani nyinga mabanga amini fikira zaidi aina mtu jamana jamba ngwa mineze fikira sasa li dodaba parce que mdula rumwezi uo wanduo wamba zitendwa yafanye tarehe iwe ya terrain ebanu mya mjoko terrain première mi-temps nyondo mndu wangalo mpira ndashinda hata na himo plasini ndashinda hata na blokimba mpira ndashinda hata na pasi ngabo ngamtuka utamdwa maminga amine tala ya o loko amine tala ya na balaka botere amtoka mtuko digoda gojo heziwo roba njamdo achi uo tuko wimbe sengu tushinafanya ndongo raya tutuba shaulo tere utushinda hata wenda mbio utushinda hata upasi utushinda hata block iyo dezaunda azali wengene nsinga sina mahana maha kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati unono kabati mahakama kabati ndogo aino sunguzo pashia shakashende emanu kamielewa oba mimi do siele wodo pande aizo watukufu na Mwenyezi Mungu rijue ya ukana Mwenyezi Mungu do ruzukiyo do uliso do unoso lidonso umezi lidonso ufarizi lidonso udalilifu bisami uli wiho haina kati bodo bulu aketi yabo kanga ukume wandu wafanya sida wanazalie shenda ngo atumja pirizo asibabu ya ukana umezi watukufu wenji waretelo abo wajula ukawa sisimi senje munguli mundu waritulu shaka bati ujozamba parce que we aparo hiba haniba mna 10000 aparo hiba haniba mna tike aparo hiba haniba jao abo basi na ridaze pia do fari azali ngono minga mina wandu mitubela wandu tijao arjapua wedi mtola mwede masome na mwede masome mjema unienti shaka mjama mwede mahibe alafu mjomba kama nzo njomi sami na mwede majidoburu yo yuho mtinze mbuzi alafu mdongwa zatanyu no anasho hanyu no anasho hanyu uimabo mjomba plus gelekele wasawa hime mvaize juba mdoni fanyi yako ziabo amwisho akamjeshi aborishi yakwezi mtokwe ba mzengo jo si mwede ameka mlisao nuni tiaki wani kamtujwe valori ya himi sami uli mjeni tuto ntiso baba la mjila kistaarabu na pitali ndrahafu na ndini inakanza bone akabuja mitami uli bo liseja basari to nenda kakartina ndogo dizijwa kati umezi na ufarisi na winzi nonoede hata jipermete ya ukacha hatu fira jina na ulevi na mluka kajaunda mdula ya mburise manyo do foma hai Mwenyezi Mungu kujozi hawa yarini ke akida njema na usubirifu na ukinaivu na uaminifu beke ndo endo kena mnayo hapo masala zidi aba hangu jambe ngamtuko mtinani tiki ngamtuko atamuishe bora ngwani majiba sira hafa pia anzerengeze akida ya hatu na imani ya hatu ani lazimo za juma zija wa ndo somesiwa tauhid de akida ranzi ya uamini arkanul iman an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره مجيكنا عقيدة نمليو تينا هولا كتير شو Mwenyezi Mungu anajishia baingenga minamvu kama tujoni boha embabe hangu baingenga mintinamvu tawhid al-uluhiyya Mwenyezi Mungu de puissant wode abidini mdo wode abidini msujudi wode abidini mfaria wode abidini fanyecha rihalemi honori kidalidish antal qawiyyu tu es le puissant wa nahnu dhu'afa aussi do alemef المستعان السامع المجيب
inna dhu'afu laka qad lajina ya Allah. Wanate wasila mdugo yusoma kama tuelewa ambao inna dhu'afu laka qad lajina sido wale mevuta siri ujilia inna da'unaka astajib rihuwa wage urijibu dabbir lana wa dammir al-adin urirengeze bazango sa haturi paki ndo urangamize madi wa hatu kun ghawthana wa husna al-hasad uri saidi uri sofi laysa lana siwa kama yahmina kamati ujori protege kamati ujori sobe katina we al-musta'anu sami'u al-mujib iman kam tu leo iso mwamba kam tu marko silo nani kam tu ambudu mro kati mrulo namba posto woro pande na kanzani mwabiani banu ya ukana ezero goma sirenda jana bo misamihuli zisikitisho wa Komori zisijino mji wa hatu wanducho amini wandu mke haruma chao msaidiani tikaulinda bo mara mgomri tikaulinda bo Ibrahim mzee tikaulinda bo wale mwananya sio la ulo wazabari ndaruko soma na nyanyi ba kwanza fanye betise kwa kwanza fanye betise mananyanya situla we namna ino amapuhu mwele mware ngo muua mje mdomone so ana na shwahi ni mazimejwa he ni mwana mshwahanyu ya ulili we mrumebo wa mitamihuli no tijao zirisa kama naona mtu amwambieni wanoda mwambie uo mtu brada na mwede matsayi baba hangu amala aliyo wala faharu kutola pizza efaru la pizza ndo na mwambie laila rechiza sababu ya mwandu na mwambie azali arenso wa wandu ifanye ke mwana ifa dobi lukumaneja irimu na mwambie Fatihu yarengeze mali zatu ya yanti zarenge oturengeze mali zatu ndazi harumeze banki zo zonsipi wonga miliardaire Fatihu wazali na mwambie habari ukayatiri ulili ya rida dombe na mwapare mwazamutu ya jesi ne ya towezi hamu ya nizo kamem tijao si roba nuka rab du so efo arengwani azali leo badi mana watko tu chami tijo rab du so fo yakanda obiranzi 19 azali andisora hitwa 2018 andisora hitwa eburu hani weya kanda wanu otipyango yabo watu ukana rulo wao ngarifungwa ukatina wadaza pi watu ukanga azalika basi shenda ono wadaza kwa jafanya oposa wanondo dumwa ba mwenye baraka shaizo ndabo wanu yengo tokotere watuka utabege de hiyo katifu deno sufuma medi bwana nana wanu tirati wadiwas elebe adab biswefu na wanu tirati wadiwas Eba nungo ndo biutoka wa mini mtuambe kama daru dialogue da nyina azalise. Keri zandu masopare ni mwafanya isozo fanya ba tukaendeza henge bala ba kamndunda nyia kana roho ya toto kana mimi am declare kama ndo nende na mtwenyi wandu manivotina njoka azala tukaisa endeza. Kaise tsisa ni bana njaka ndo ntujua ngo tukombwa natali. Abonge nyima fundi watu kozi watukufu. Nyima makhatibu nyima qudati makadhi kamwambio ni ndo ya uka ngamonao ngamjua ukanga bo motodo fahadi do muslimu do bapale do aimani do au pia ulo wafuba mafundi ya mleo abo mdungo urongo ni darasa za Facebook kuna pia makhatibu msijua ndo kanga bo ndo ulo hizo halal au haram ezaba ni mtoji concentre maonesa ukana zilikuwa zina angwanda mpira ndo wafume wandu jawa manuni kamjaziwa na hizo kamtuzamba bo mafundi ndo Komori ngamjua ukazalia na usikumutora masema liendeza hiyo dhuluma kamtuzamba ngamjua ya uka owana wale yabo eli watu irede ha mamachi kamtuzamba omichini pia ngamjua ya kwa na wale iho pia rumeze shughuli zema twarabu neze majilisi jana tiero wa video ya mzaze mwanamshe yaka ulolwa mndu akaufikiri la Madonna hajua jiti tatabase mrumeti mro akanta paratama gutwangale mrumme katsobe do vaniko zino ndino vaniko ndo arti timenye ngudi ono gude chujusano jiwamba vanu mndu jozine ke ujulani njema shemrumme hada sa kuparotama worono bonzeke juzo ndani salam taka bo mzada wabba bila tiro video yocha mana mshika tuwaza kama bibi harusi ya zina au jibi wana bafuraha shange ama balele atugale jimbo emdummeke ama balalo ni mdumbai wa mami ngomfukari na shenda gudo titati menye atimenye isopiye maulama ungao nao kwa tu samba aba ni problem yangu de jamba batina ude yode le kaulu kula mafundo badi
wandu wajole wafiru wakongo ba irwale kwa tura kana unikuwa wale unwahibe mapesa paka wafiru kana unikuwa paka wani kwa mvinyo wanu wake ma inconscient. Ebe nyinyi mawaza yabo wa baba no wazaze marede hawameze madam tungo ufari ya criminali twala albadruna alaina ila ya mtume heze njema yazifanya hemina swaha ho wadilifu he sherumbi ila demani yawe yakautla wamaka we yadungilwa yakauhezizwe kaswida ila shaila keja kauheziziwa criminali ila keja kauheziziwa fahavalu ila keja kauheziziwa bwiti ila keja kauheziziwa mnafiki kwezi. Ngasi hamado wandu waambilwa bora mbati jau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakahamba lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ngabo yamba lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wahdumiziwa wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah ngabo watojo joenda komori hasibabu ya ukango amba weza kweli eni wanzo yaje yende komori yende arumwa hayasa ngutsa weya centroma wa wewa fefisha mitina parjo abango ba myamtu kanza nje lifanye mashughuli warehitwa ikandami shahunu waodo wakauduha wambe ekei pasani baki komori ekei pasani ndwenda komori nonta menogo ndaze nonjo ndwenda komori bahina ntsipa rujorara komori bahuna aba walladhina tabawwa ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim haina mrujo kaka tusa komori asibabu ya ukangwa mweza kweli ili yasovu waluhula wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu tijao. Basi huno akarudi haonesa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. Si ngasi preri si parujenda komori ngasi preri tawe shaizo nanza ulezera diza Mwenyezi Mungu basi rinusuru izo yambazi fanyiwa wandu wamhili yao wandu wabunga mdulumuyo ngamdara uyo wandu yoti haki la yaskharu qawmun min qawm kunjiyo nge hamaka wani uti wa mdunu hafupa ramutu timtamba so tifungwa wakahunu ti wato hazini gutukuzwa wezi no wamezi hadalidisho wandu wajosu witu wame tijao iso kazi rendwa urende nae huni ulilia huni fungia chau amange mtitieni mu Mwenyezi Mungu ya msomesani mtira mdo kati Mwenyezi Mungu na mrejea harumu ya akida ngamjora mbuga bade kazalia Mwenyezi Mungu ngena mwabudu ekazalia Mwenyezi Mungu na mumsujudie ekazalia Mwenyezi Mungu kana kaufa na mumswifu mfanye mumtui haina ajo mwambiana eza hangu mimi li Allah amina Mwenyezi Mungu wala ilaha ghairu muqaddima introduction aisoma banu alhamdulillahi alwahid alqahhar wode ujonidi lisa waiche العزيز الجبار المنتقم من الظالمين الأشرار ولو جوري فانجي هو حسبنا الله لما الوكيل زيز الغفار ودي من يوري غفير ليا بس هنا بوكانا وأشهد أن لا إله إلا الله كباتي كاتينا تنو سجود يمدو تنو فار يمدو تنو كباتي وحده لا شريك له الذي لا يخيب من أمله حين مدو أمين Mwenyezi Mungu kana ujisu wala yuraddu man sa'ala haina mdu waikayao hamea kana mrati marufu wala yaqta'u man wasala kabati ujokage eke Mwenyezi Mungu nge karibu naye wala yukhdhalu man nasara kabati ujodhalilishiha ujomeprizewa eka Mwenyezi Mungu habangu nusuru mtu. Allah Gya bonga rijua wezo ngafikiro ngamtukana na dofari yana usujudi yana chao wamtiti wanzo nustei fanyeza lazimu ngamjo ustei mursi hamba ya sovewa ya dazen haraya hamba ya bas aroba Mwenyezi Mungu kinga rumu mafuko ya mpebo nguyeshindu ambe maana he malaba ya unalani ya soveya haraya ngena wabakini alingana nao si maji nyoti pia ngamjoka kapa si maji ngabutabwa maji ngamjoka ngabutabwa mwenje
ngamjoka kabatila pita linulo mwade kupashio ngamjoka inwanzi asome hauko elifu ya pashie ngamjuawe ya ukana haina ya dhulumu kusona rengembe ajani kaola ujije basi ambaha ki wala dhulumiwa basi izo pia ngamzijuao ukanga wandu watola muhazini bure wallahi ngamzijuao izo msombe kweli au mwa santroma wono fale huko abasa Marine Le Pen ko chikofa ekanda minana na riseku ekanda minari tolo Marine Le Pen garanzolisi Marine Le Pen Donald Trump baada sisi ile karantari tunde hakiri juwe wayavotiwa kachafanya kodo hatada ina ya Kiislamu Osianza Obama yo joron kwa safi ofaria yode ni Emmanuel Macron endanga azali uangamizo wa Komori wala wa Mali na nzuani na ngazi jawa beho awarenge angusora ngamiza kapati uziju ekanda mi Marine Le Pen inaj enga voti Marine Le Pen arejezi warendera kenti pia mado ambudo azali oyibidi monesi na singari jo uzenda rizifanya ya ukana kaipasa arudi ni Mwenyezi Mungu kaipasa azalia dori udili ya nori hibi wa Komori wa kreve na mnaila ngarjota wa mdaji ambaye na doa bakoha wajirengeze ho ikaubidi mbe wandu ndo wambie Macron na bonga jo monesani vano upande woba ujao nijibu wandu wakausifu azali niwambie ya uka ini diplomasi da hivi azali ya reisi sebonti juu hatubu kwezi watukufu ini diplomasi da hivi azali ya ifanya namna lazima da wenda rondo wa makuloshari ya madiktatori ya jana ujuzi bala wanu diplomasi izo relation za ufanya mstehilo mundani na msaada yode diplomasi riundana na university riundana na likoli zinroaji riundana na lapitali zinji riundana na msaada delegonzi ne intende wanu mrende halafu Muhammad Hussein ukawo hudhulumu wandu Muhammad Hussein huroha kutufanya intelligence neza hunjia basi yoda ila wamisura kwa ligaba katani baada shaurejeza hindi Muhammad Hussein ukawaziri yabo hufanya hizo wakahanza Mwenyezi Mungu hulindo wandu wa wadhulumu na wandu wa hafa na wandu tunaweza ke ngoreje isena jodo amba ukana sambio fungulo ngaba jojiri problem ze problem keziti no mumfungu aina suku mtuso wandu hifa Muhammad Hussein bango fikira kana mushika jambo ambia so bali sisi kartwa zokana mndu soma kaja soma Mwenyezi Mungu kadonga lokonga na madiploma ngena jawdo da ngaba ndo soma babititi ngaba ndo soma inji kawati okana mndu soma inji babititi bana to mndu babititi ya soma ya rumie saida ngono hamba izo ulo nizo utsonizo engebo utso undo ha Mwenyezi Mungu bojo utso wa Komori wa utafada o sha Mwenyezi Mungu jokana ezenogo warenda da wena azalini zijiri yo zotinje wallah uridisa no wanadamu abo khasirta dunya الاخ ولم تعرف الدنيا ngolo hasara dunia no ndo ngo tuko hutomo amanani o wakaribu nao ngo atambia uridisa na hiyo ti hakibo mndo ukana baraka tawa bangu tukazali ngutsimbo na mndo uli bando ni mku utawe ibide Mwenyezi Mungu bo wasitiri ya Mwenyezi Mungu usitiri utije kucho mndo atobala heni hata bati jisambi chane zimpare bahe mparonizo okwa kabo kajarengeze mahakama ba shahabuli yomsacha jawu Jwamba kuchukua wanyumba za pesa na maindini na pesa ulio ya ubezara kambe banu kartina mahakama banu unushenzi ununa haramu majijua wangu neze place hizo pia sha banga jokana muo jirwa unesi abonge watukufu ambao wa diplomasia tungi njema banga wandu walivwa Faransa wangu dans la merde haukana Jean-Yves Le Drian ende hao atongeza bafanya rupture ezensiwa sekulwa abo waonisa ke diplomasia ngiyombi ayude liswala mba kozisa diplomasi rahunda rastafidi da hivi do pashienda yangamiza shakashende basi runda na hindi da wenda rundo wa makuloshari boko waoze ntizaho pia kabati anzo waone waweti eni diplomasi da hivi ya resise azali wanu izo relation halafu relation zoka za uchange bourse zinji formation zinji misada minji wandu watu banu ngari aranzora nzane na shini wa watiketa bwa menji aranzora nzane na Almani
rifanye jao ngaranzora nzani na Japon rifanye jao d'ailleurs ando angalia diplomasia azali inaifanya daina nsida zipi taadu namje diplomasia azali haifanya daina nsida hivi namje mnabie diplomasia azali Ruto mwenza shonga wa Kenya diplomasia jone deke hashindi hao hadisi daina Almanya daina Rusi daina Chini daina Faransa ejiseti hawezi ntizai undani na mwenje maji ono zeno gozala simu shakatsina hindu karchukwe danu angami alafu ndo ajalo amba kana diplomasia ndio nje mai anengeza hindu wungu tori pasha obo ula bana na wizi bas zile sibiza kana diplomasia ya zali kajema jauja bari abaleze mali emana kam tujuweze mali fakti ya zibali ataka uono ndwala wala ko yatwa tamba hindu yala esha mali ya komoriende tu abasa hazinga manya katsina hindu ahibeze mali azie haukazali izoni zwa komoro soju yauka azali uo ha prepare enamna juka utawa wallahi bilahi shada baba to mndu mmekomori shawa prepare enamna juka utawa ne mala juka idade zemadi engesambia atajo uja abala mbiyo bala hende Almanya namje mnisa ende yao no Chine dao no Japon dao no nambezara kazi yode nsineda bantu sene katindisho misafara mitanu basi manda hangu misafara mitanu jona Marekani nabe namnibe babi aine dinizo baza pano soleri zinu nede na zikaze iko babi namnati wa wandu kume amodo Chine namnike babi za machine yabo za usumbadi mana ba na ulo anazifi amodo wale namje mfanya mbamba za utoro tubanu ni Turki namje mnike mbacha ujao anati wasanu basi wajoni baba yetu shahende kacha tuwa mrekati wedi na mafava wala diplomasia hikanja ino diplomasia da hivi diplomasia azali yakanja washide ndio sojua ya tunda ya tokana wana mdogo zwana damu walona akili cha ujao kasio mticho batamba tsine ndeza bwana mtu haizo babo mwanamsho yuparo wa Madam Estelle Yusufa mzade wende arenge uwangazicha wawana haramu washenzi daono wanzuani no mali wawana haramu mafahavalu wawana haramu makrimineli haridungu alitomwa mana nibonsi juba no hata andu angamia abonge rifikiri ritaha emwananyasi Omar Mirali yala harumu mji mtukufu wa Manza ya Mbude rimtaha yaje yake depute baika Esteli daina Mansuri ngwamba ukawangazi jawa jangwa tungo hibada na mwalina wanzuani ngawajoka mzima bizunda bwe mnara mungu turika zanda bwe yabo mtsikiri izo ambao abonge mwananya siwe Omar Miradi yala harumu mji wa Manza ikayao yo professeur yo usome sastin ne mwananya siwe Abdelrahman Mohamed Ben Ali ikayao de suppléant ngwamparaoni le 30 juin no le 7 haina mrulo la Courneuve ezajiri opération Bushilange jo jiri tena haina mrulo la Courneuve haina mrulo Stein haina mrulo Dwinyi tibala na blamli ngari mparaoni mwedema voti wana wan ba au moins boto kamru ambe ache banu komori wa udu adulimishi hao banu Faransa hende harenge crimineli au kale lokarna ujwa tole da rofari ya loko kuwa eche ya dori daidi na rikena depute kana ukajaseda hamada enda ya tokada ena Macron warisijini warangamisa na mangalie bawanu wa nazijana walona hamunenzi watojwa udaza walo Faransa wasoma banu wafanyo hazi shawanji hamunenzi wasikini yao sideramba wende wosilo abangwa enda sideramba na mjuhe mwende banyitsori daidia Professeur Omar Ben Ali ni mtukufu woi Abdurrahman Mohamed Ben Ali kayao ede suppléant wa hai ngamweshele yao ya ukarilo Assemblée nationale abori mwabiani haina mrulo na mrula Courneuve haina mrulo na mru Dwinyi haina mrulo na mru Mudahubini Stein
na wambie na Drancy marhaba menji Jimmy Asumani Drancy Stein la Courneuve na Duigny haina mrudo na mru yabo na mwambie ukana walivote na wan ili rienso ulemevu ba furongo wajo enda na ina zijo kujangari jo wilahiki emana watoto ndio kamja vote kamja mfida na ruketi usiku balongo babasi na mganyi noa na ganyile chozo ntipi ada kujori toa unule bonendesa tudera fepia komboria tima bo kejori zo manzao na mchusoa na wale vote la salaba Marine Le Pen kutoka ukaja mana msocho ndio vote wa tuanza Marine Le Pen abange tikanzani mushelezeni sena ya ukanga sina mezi ya wazabanu damino watata hangu watukufu wanu na wanama wenji wa Komori mzade wei haribadia rendo wa Assemblée Nationale ila uonesa zitabu zarihunda Madame Farida Imran haina mrulo Corbeilson na Ivry Korkuron ngari mparao mzade wei harirendezema hawozwani sisi wa Komori wei mzade haribiho Assemblée Nationale yo para Madame Farida Imran watukufu rimeni ho tukufu wa hanyu ndira mboti ngamona wei dami dae zuki wangu Sule Amjadi na mzee wangu Ministre Ashirafi ila umweleza eze taabu ziri hundra okwezi watukufu Tsoi upara Farida Imran Oi Ivry Korkuron na Corbeilson na sijina da hubi tena haina mduleze mbili hizo na joke mzade woi hahozwani isi harisikinia haonesa ezentabu wekao deziri hundrao yode mani ya weka yao tikusudi ho tukufu wa hanyu lelo nije ni moneseni utojo hozwani sikara na uhozwani ye haina mjeni banu na bio hano sino mdatachala umundu kama Marine Le Pen hundu ngujo hunda ikaka mjada mavoti mafili hanezi haiyasa abantu kasina shuhudi kasina jauja mbuli onroto amlaumu sana ikaka mjavoti mana hanu mimi kama tijo ni ndaka tijo Mwenyezi Mungu atuka hanza shaila simu mbriende ya voti yaonehe ukaye mndu muhimu ye mndu lo na mbezera kama mwanzi hie na mbezera kama mjua usikwaze voti mwene mavoti bwa tukufu Skwale lo tsasi nende kaukaze zi afishi Mwenyezi Mungu ojoli bando owandu wajuha wajitole wahimilie mwana nyasi woi lebe ya la heri lebe ya la timba swali mwana msho hatu salma haina mndu secrétaire général wahe e parti falik nyoti pia haina mndu wika yao mzebisha kunyoti pia mjitolea ili maniliensi ya hatu Mwenyezi Mungu jomlibanindro ya mbarikisheni utojo kana nafasi na towe procuration kwa utika ufanya hazi ya ambie mndu yende ya mvotie au mlaze mlale front de voter ma député hao wala fwaja daba na mato wende za ivotiwa na mare hitwa ivotiwa na wakati mndu sijola umundu mrasijola umundu bwa Komori njotimizina be usikwalelo tiono wanazijana washindini wafungulwa alafu wanoswa vingu ende wambe ukarire ngwando swafi waritasa maha waribadiando shentu ya mwado waribu wa swafi warekraze swafi ngebidio rido tui swafi yaritende wande wanosiziwa bese wabanga rijo urejejeri muoni mfe ekaka mjambe namna hii rikaule ngwando swafi rikaulando rikaulisi wando rikaule ndo achao sababu na msamihini banga rijo mana mambo namna hiyo bomnyao haizo watukufu watinu ngozi njeke tilukana azali katuka za guvernoma ekati dawabo yalona harara
Mwenyezi Mungu angamizi haina mndu toka utuha ende ya saidi ya zali bandalizo ya zirenda ya rirendaso. Mwenyezi Mungu angamizi haina mndu anzu ya saidi ya sumani ya zali baada ya jua ukazali kati bala henti au kaingenge bala henti zemali ya zirenga hatuambie mwanae ukautipa rujo uwa mndu mtifume mtifanye jao shabala wakauwa mutu inafaiswa lina salimu warindindisi wakomolu kakarana ufanya betisi. Aizo biidhnillahi alkarim Mwenyezi Mungu jornikeza khair yaribarikishe ujo kanzizeti ya tu khair ngojo mnika yarere ujo kabyanziza shari ngojo mdejezasho ikasida inu na mwishiendro ema kauli ya joka huambaho mwisizwe ni banu ya ukana huwa raziqna huwa rizqiyo huwa mu'tina huwa uriniko wa musawwirna khaliqal akwan. Ezika ikasida hiyo ngeiwene sawa ya ukana mtu kana utuabudu mtu ikati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha la na'budu wewe de huabudu yo basi kabati mtu kati na Mwenyezi Mungu na mwishiendo ya kauli yanu ya wewe utu amini ya akida yangu amini kama Mwenyezi Mungu de anyumba wondo njomreje wodo unliso wodo unnoso wodo univaso wallahi kato utado faria zati utobaki yaabudu Mwenyezi Mungu yamlise yamnose yamvazi yampishe wa idha maritu fahu yashwin shakana waabudu azali kana waabudu mna directeur kana waabudu mna waziri kana waabudu mlitoka yonsi azali ezitwabia zina nda eti mndu wa urengwa hatala albadrun alaina ilayhi zizwa mtume sallallahu alayhi wasallama ekairi waheziumbe akmala nasi khalqan wa khulqa yatimia ra comportement ra suraya shaila kejaka uhezizwa fahafalu kejaka uheziziwa kuloshari kejaka uhezizwa mwidi bwa bitamihudi. Mutu hajabo hamlisani hamnosani hambazani mutu hakaubali yo wanahanu yo wabeha ondahubini yo wabeha moroni ole koli ondo muhazini mutu hakau hanza malezi mutu habangure ngore treti ili ajangale malezi ole vineli watu nezetwa byambiziro bo mjiju hatu zilawe azala jamri hitwa kabata tamba mahakama kartujwa sabari ya ulwawa kartujwa ndo bya mfuma kabati jao mjemjuho ni wanyana mutu ni wazaza mutu ni wanashwa mutu ni wantanwa mutu mwene mahimilia na nyine makatili wa muua mdo mrenga uwenge na parti uwenge na wanzani wahe na wamrenge shomji wa hatu misamihuli unu ngapo wandu watola wende wasome waju wafanya haze kapasite ya nchujuwe kakabo mdu mitamihuli yani kwa diplomu yende ya some umezi na ufarizi na ufitina na habandrabo kengabo mndu ya tolo enda ni kwa hazini aliwao ni azali harudi mwanzo ya hibe basi na wakae bangabo wandu wadungu habari wa karibu na laila taparu mbona ja umimi wala ntsanza ni mmone sheka mrwa hibinga mjoza habari kai mwikonire kai mitamihuli haumwambike banu mpua warodo asome wizi zinizora kanzari mwambieni abonge na mwishirie kasida inu ba kamjoye lewa ya ukana la na'budu illa Allah wala nasjuda illa Allah karina waabudu wala karina usujudia wala sisi watwana wa mtu eni yari wajiri na rirejeza hiyo yari wajiri eni yari hula na rirejeza dukani shakarina u stay mru ya stay wazaza hatu ya tustehe wababa hatu ya tustehe mijia hatu ya tustehe mafundi watu yari ulibia yari daraula wari biolea wari hibia wari watona rugombi waturiri na ilason sipi alafu jema zinu inna alhamdulillah namtaweza ka namtaweza farudhi narsaidie edi maudu ezo ndizo mala usoma eza halali nizo ndaho eza haramu hizo ndaho na mdambe kaza aliye aminifuri mdunge pia na mdambe kaza aliye mdu akwediri mdunge pia na mdambe kaza alavutuari mdunge pia na mdambe kaza aliye mdu na mdambe yese suifanje masasa aliri mdu chaka mnadu wabaki wanyiche mdone mwemdengaji mdorumi mji wa hatu tikaza yao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafa minkum.